Halo loite urendagire ku vlog busazi abantu vlog bumeze neza nyine bugucinjika cyangwa buguteka benshi cyane gose mwasanze inbox musaba ati ibana turakumbuye uburyo twigisha guteka turakumbuye uburyo twigisha gukora ibitumbura abantu urendagire ku mpemu bidasanzwe aho nzobereka wa pilau ivya pati amasambusa amandazi cyangwa ibitumbura. Let's go. Halo loite nize kumeze neza ubu rero tubazane iyindi methode turi kumwe na Sandrine tugatoreke iyindi methode yo gukora chapati. Aho rero murabona turafise amazi na butter indani ni mugihe ushaka gukoresha amata na amazi adashushe cyane gose arakazuyaza. Iyo ni farine mubona tugadukoresha aho ni butter ushobora gukoresha butter cyangwa gukoresha breba gusa twe twakoresha butter kubera ko ari ifisa kanovera mu chapati. Aho rero twaje tubivangatisha dufata dushiramo isukari dushiramo n'utuntu dukeya chadushiramo na magi ndabibutse yuko izo chapati nta levie nta vanilla twasizemo nta nakimwe kirimo muri ivyo bibiri. So bijya byose nakweretse imbere uje kubivanga cyane curindira iminota ishika kuri 5 kugira ngo bifate. Kaure yaraje kuzikanda zisubira cyazi forma bien nk'icapati urana ngo ngaho yaraje kuzikaranga. Rero ebana karibu dusangire za chapati zimeze neza cyane gose zimwe zo kwabuda kuri sisi mukamengi. Nongera shimira abantu mushikara gukurikirana ama content yanje yo guteka. Merci beaucoup cyane ndabakunda cyane gose mu partage nshabaho. Bye.